إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله تفلحوا وتنالوا رضاه وتجنبوا معصيته في قيلكم وجميع ما تفعلون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أن الله عز وجل جعل بين يدي الإنسان ملائكة يراقبونه يكتبون جميع ما يفعل وجميع ما يقول. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا أن من أعظم بلايا هذا العصر آفة اللسان، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، تلك المنابر الواسعة التي أصبحت كلمات الإنسان فيها تنتشر في لحظات، بل يسمعها البعيد قبل القريب، ويستمر أثرها سنين طويلة حتى بعد موت صاحبها. إن وسائل التواصل الاجتماعي نعمة عظيمة إذا استخدمت في الخير، ولكنها قد تحولت عند بعض الناس إلى منصات للشتائم والنميمة والسخرية، وأصبحت أماكن لنشر الشائعات والأكاذيب وترويج الفتن، وميادين لتتبع عورات الناس والاستهزاء بالدين والقيم الإنسانية والأخلاق. أيتي الله سبحانه وتعالى إن جرنا مكانكو الله ويلتنوم ويدوك لنما يبرا لتدنغ المكو يهور ميدن إذن سيدوكو كانكو تنغ الله ونكو هانا ربيدك غونغا إذن سيدو محمد صلى الله عليه وسلم كو جيادو الله نولاد مكو دكتور الله يجولي مقبي جولي دينا نانغال بنغولي مقبي نين صحابة بمقبي كلا يوتي دباو مقبي ينتي سنة مقبي هون جوكي باتيجي مقبي دين إلى يوم الدين. اللهم آمين. musidɓe tedduɓe, hulen Allah tedduɗo towuɗo mawɗo o, hulen mo hattinirde o hana hulirede non, maleɗen heɓen polgal ka aduna meɗen e ɓawo mayɗen ñande dargal, woɗɗitoɗen yeddugol Allah, rentoɗen e woppugol yamirore makko. ɗum ko sabu kata e malkisal e dendanangal tanaji ɗi neɗɗanke heɓata aduna muɗum ɗo e ñalande dargal. jomirawo senijo towɗon o wi hey kono yo gomɗimɓe, hule Allah hattirde o hana hulirede non, wota dey on maayu ko satti wosi wona kon julɓe jebbinaniɓe Allah. musidɓe tedduɓe, hino jeeya e hulugol Allah, hulugol Allah e konguɗi muɗum ɗin, hula Allah rena ɗengal muɗum ngal, ngal ɗengal ko teral himmungal ngal neɗɗo heɓirta baraji molanaɗi, ko heɓirta ɓattagol Allah ko tiiɗi. kono ko si o watti yila, o reeningal, o eltingal, o fewtiningal, e kande moƴƴere heɓorta ɗon. amma si o yeeɓingal, o tertodingal e hoore maggal, ngal ɗengal haray ko ngal masibo, ko ngal ko laɓi kiyo woni e tufitorde bimbe kikiɗe jemma e ñalorma. tentini e o zaman mo fewdiɗen ɗo, zamanuji ka réseaux sociaux ji udditi, ka Allah addani jama on koko wiyete internet e réseaux sociaux muɗum, tawata hara no hanno ka neɗɗo on yettira ɗum Allah nden newende ngal gandal on teddungal ɗon, on ɓannal ngol ma ko woɗɗiti waɗane aduna on fof ka jungo maɗa, ko neɗɗo on ko hanno ɗo yettirgol Allah, gollitirgol ɗum, duncitora ɗum e none no Allah yiɗiri, e none no ɓannayɗomo ka Allah, e none woɗɗinayɗomo e lette Allah subhanahu wa ta'ala. kono hande ɗi réseaux sociaux ji woni gangunal wonande ka yimɓe bomɓe ɓen saka boneji muɗum. ɗin nokkeyɗe andi ton tawata si a woli konngol e majji, a gaynugol wolugol haray ko yimɓe guluji wawi yiwde ngol konngol.
ɓurɗo woɗɗitade maka wonɗa ɗon hino yi'angol tode nde wonde ko atti haymo joɗoduɗa on ha woluɗa konngol ngol ɗon. Hana noon konguɗi woweteɗe ɗum ɗin batteji majji on hino duumo duuɓi ɗuɗuɗi, sabu ko anduɗa fi muɗum ko fodde hino ka compte ma an. So woni ha woɓɓe waɗi capture mari, woɓɓe enregistre mari, konko ɓe mari ɗon a mara jungo hewtango ɗum goy. Tanke hiɓe publide ɗum, hiɓe republiede ɗum, hiɓe sakitude ɗum, hara ya andu yiwuɗo ɗum e nanuɗo ɗum e kala gollitiɗo ɗum bakkatu muɗum fuu a heɓay, oti kañum kadi heɓa. Ɗum noon woni hiɗa wuri woni a maayi. Anne wondema o réseaux sociaux ko nema jano num, nema mawɗo si woni neɗɗanke on dunkitorimo ka moƴƴere, a waɗimo nokku ka waɗata waaju, nokku ka andintinta jama on ko moƴƴi, nokku ka haɗata jama on ko boni, nokku ka jannata jama on gandal ko Allah okkuma, hay sina gandal diina, hay so jannugol jama on honno ɓe wurrita, honno ɓe dunkitorta, honno ɓe dunkitorta gande ko Allah okki ɓe, gande aduna ko Allah faamima, ko Allah waawima. Ɗum fof ko moƴƴere marɗa e muɗum. Haray kono malheureusement no wirte noon réseaux sociaux ji ɗin woni gangune ka tawata mo ala gangunal wo aray ɗon woola, woni nokku ka yennidirte, ka yimɓe waddidirte, ka yimɓe jalkitete aybine. ɗum wonde hara ko lamɓe, wonde hara ko karamokoɓe towa alluje yakitoraɓe hananoɓe accanede, wonde hara ko mokubaɓe leydi tedduɓe. haray fof ɗuman nder ton geɓal e hoyre, geɓal e aybinede, geɓal e jasinede. ala mo waɗaka nder ton si wona seeɗa ɓeni. réseaux sociaux ji ɗin waɗama nokkeli ka penale sakitete, nokkeli ka fitnaji sakete, ka boneji sakitete, ka Allah yeddete. nokkeli ɗin ɗi woni terenji iblisa. réseaux sociaux ji ɗin woni terenji iblisa. anden noon nulaɗo sa sallam no maaki wondema jiya ɗon hino wola konngol tikkere Allah, konngol ko Allah yiɗa. hara kanko hay o wattanta yira e ngol konngol makko, sabu ngol konngol o unora ka yite jahannama ka yarete duuɓi 90. hara réseaux sociaux ji ɗin woɓɓe ƴetti ɗum waɗi nokku ka gundoji yimɓe fese nete weƴƴite sakite, ka yimɓe jalkitete, ka diina aybinte, ka neɗɗan kaku jiiɓete fi muɗum liɓe. neɗɗan kaku si yehi ha tawi joni ala ko suuɗi, ala alhaali suuɗiɗo e neɗɗo sona no weɓiti ton, no gorko e debbo wondirta, no kala ko tano ko andano ɗum non, ko suuɗi ɗum, ko wirni ɗum, hande ko ɗum no weɓita ton, hino wayi wasi ko waɗa, hino waɗede kaɗate. haray hande kadi hay hunde lutta ɓe wonɓe wadde ɗe golle ɗon, ko neɗɗan kaku ɓe woni liɓude, ko diina ɓe woni aybinde, ko gundoji yimɓe ɓe woni sakitude. ɓemɓe ɓe waɗata photoji mum ɗon, ɓe publia ɗum, ɓe wola, ɓe ŋiña, ɓe aybina, ɓe yenna, ɓe jalkita. hara yo ɓe andu konko ɓe woni wadde ɗon fof, konko ɓe woni windude ɗon fof, konko ɓe woni enregistré ɗon fof, ɗum hino maraniɓe. ɗin konguɗi maɓɓe gotol pette e muɗum no yoni ko ɓe nattira yiite, ɓe unoroya ka nder yiite ton ka yahata duuɓi 90. nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam e neɗɗanke julɗo on, wonande julɗo mo be no harmi e hoore oya ƴiƴam muɗum e jawdi muɗum e ndimu muɗum. ƴiƴam deɗɗanke no harman ma, a hanaɗan hibbude. ndimu makko ngun no harman ma, a hana yuwude mo e ndimu makko. jawdi makko ndin no harman ma, a hana memude to sona ko jonnirma ɓernde laaɓunde. hara ɓe maki wondema gomɗinɗo ko musidɗo gomɗinɗo, almuslimu akhul muslim, julɗo ko musidɗo julɗo. o hanamo accudude e hoore makko, o hanamo toñude, o hanamo jalkitude. ɓe maki noon yoni neɗɗanke e bone, yonima bone nde jalkitata, nde fanɗinta, nde hoyfinta fi musidɗo maɗa julɗo. ɗum ɗo yonima bone ko hanɗa rentade, sabu hino yonuma bone ko Allah tikkirane, ko Allah waɗiri e natoɓe yite. Allah wi neɗɗanke hay e goto wolata konngol si wona hino wondi e makko malaikaɓe hebliɓe, malaikaɓe yooɓiɓe eɓɓinaniɓe windugol, renuɓe mo eɓɓiniɓe windugol ko wolta kon. ɗiɗo hino ayni goto kala e meɗen. oyane ko sengo ñamo, oyano ka sengo nano. anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfiru min qawlin illa ladayhi raqibun atid. a wolata konngol
haysi a sownitingol ko joltinɗa wo si tun woni a wuuli iwi ka annuye yalti woni haala hara ya andu malaikajo aynuɗoma wonɗo eni hebliɗo windugol ɗum ɗon hino moggo ma ɗon anden wondema ɗi konguɗi ɗi saketen ka réseaux sociaux ji woni en windu woni en enregistre audio ma vidéo sakuren publication ji ɗi watten ni fof mo be meɗa yo andu wondema ko responsable ɗi yeso Allah tana de a publie ɗon yiɗuɓe ma an e ko jokkuɗa moƴƴi moƴƴa ari ɗon commentanima ɗon on jalidi ɗon on weltodirani ɗon sikka lanni on ñobbi on paasi ɗon on feƴƴi ɗum non fof ko fontanoyte ɗum ma yeso Allah a landitoroyte ɗum gotu gotu yeso Allah yoɓeɗa joddi muɗum neɗɗan keno yo eto tawata ko iwata kon e makko yalta yo woni ko moƴƴi ko boni kon fof o jogo hara o jaɓali yalta o toro Allah o yaafo mo sabu konko o mijotoɗon e sabu konko fandotoɗon wonde bone nafere kan sabu ko waɗata kon himo hani yawnorgo tubugo rutto e Allah laaɗo maki sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kala wo on goɗɗinɗo Allah ñalande sakkitinde yo wolu ko moƴƴi ma o fanka ɗum ɗo no woni ko ka kene ɗo woni ko ka réseaux sociaux si ala ko moƴƴi ko saka ala ko moƴƴi ko wola ala ko moƴƴi ko nodda e muɗum ala ko moƴƴi ko waɗa nder ton hay hunde haray wono fankuɗo nder ton alanɗo taki ñande dangal ko wonno fankannoɗa haray neɗɗan ken yo reeno yo ƴettu nemaji Allah ɗin o waɗa ɗi e moƴƴere o nafitora ɗi o yettira Allah taw ƴettu ɗin o waɗa e armuji ko woni e bonnirde fi hoore makko wona ɗum sabo lettugol mo ñalande dangal aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فقد فاز من اتقاه وخاب وخسر من خالف أمره وعصاه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عباد الله من أعظم ما يعين على النجاة من آفات اللسان في وسائل التواصل ما يلي: مراقبة الله عز وجل قبل كل نشر، التثبت من صحة الأخبار، اجتناب الغيبة والنميمة، الابتعاد عن السخرية. فتذكروا أن كل ما ينشر يبقى شاهدا عليكم، واحفظوا ألسنتكم وأقلامكم الرقمية، احفظوها عن العنف ضد النساء بجميع أشكاله، وكونوا قدوة في أخلاقكم. فالمسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala eɗen jarnamo kanko Allah weltanomo hiɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewere ka gonga hiɗen seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko en to Allah juulo e maɓɓe juula e ɓengure maɓɓe nen fof e sahabaɓe maɓɓe ɓen fof e kala yutirɗo ɓaawo maɓɓe jokki sunna maɓɓe on ñentini batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin allahumma amin. musidɓe tedduɓe, hulen Allah e hoore soobe e hoore gonga maloren en fof ko wonande on hulɗo Allah, malki sangal ko herani ko wonande on wasaɗo kulol Allah, wonande on jumpuɗo goopi Allah, waɗɗi haɗaɗi Allah ɗin yeddi yamiroje makko ɗen. jomirawo seni towɗon o wi kono yo gomɗinɓe si woni on huli Allah, Allah waɗanayi on ko sendidiri ɗon gonga e fenande, o okkay on peewal, o woni o arsikay on peewal, peewal ka finde, peewal ka dewe, peewal ka konguɗi, peewal ka annuyeji, peewal ka jikkuji e ka neediji. o yafano on kadi bakkatuji moɗon, o surrana on ɗi aduna ɗo, o danna on wiltere, o sorroya on kadi ñalande dangal, sabu kanko Allah ko joomirawo ɓural mawgal. yo Allah yeɗu en e ɓural makko ngal. musidɓe tedduɓe, haray noon neɗɗanke kala hunde nde falɗa daɗude
aɗaɓɓay laawi dandayɗi madin daɗirɗi ɗin jokkaɗin ɗon Allah non dande ɗon e ɓural makko sabu ko Allah dandata. Hay ngal ɗengal bone maggal woni ka kene ɗo woni ka réseaux sociaux no tawa e ko neɗɗanken walli notta fi daɗugol e kulol Allah e rentagol e makko watta ilay Allah andita Allah sono e sa'i kala ko falla wolude ndari gol kongol est ce que ngol no yaade kulol Allah kala ko falda sakude kala ko falda windude kala ko falda enregistrude kala ko falda filmude kala ko falda publide ndari yerli ko wonda e wadde ɗo ɗum ɗo no yaade kulol Allah ɗum ɗo no weltini Allah Allah no yiɗi ɗum ɗo ko ɗum habborɗa ɗum ɗo ka Allah ko moƴƴere ta ko bone si tawi ko moƴƴere no yaade kulol Allah wakkilo waɗa si tawi ko bone ko tana ko lette ko kuddi Allah ɗum ɗon habborma haray haɗi to woɗɗitoɗa hula Allah reena Allah hiwa Allah telemma e ko sakata ko fuu no jeeya e ɗum e jokketeɗi wani waɗeteɗi fiya daɗu fellitugol e kumpitalɗe ɗen yaahi tawiu ko saka tun ka Facebook ka réseaux sociaux enquête ƴetta ɗum publia buy ko noon hulirta fenande hara anda asikore ko windete ko fof ko gonga konko windete to no e ko hitotoɓɓe wolata kon 99 ko fenande sino ton gonga haray ko gotum e nder temedere kala haray woɗɗi to ƴettugol ton information ko goɗɗo yiɗa goɗɗo no saki o a sakay si hawri ko fenande a feni si hawri ko hoore a yennimo yenni on si hawri ko tooñe a tooñi siko waddidirgol a waddidiri siko janfa a janfike ko yamirgol ko boni a yamiri ko boni neɗɗanke yo rento sai goɗɗo no saka a ndaaru est ce que ko gonga ni est ce que taw ɗum ko soobe est ce que taw no yoni taw ko wole est ce que ɗum no haani wolede sa tawi no haani wolede ino jarwi wole no yoni ko wole on say noon saka se tawi a sakitay sa tawi modi ɗum ɗo ko yeddir ɗum Allah woɗɗito sa tawi na yeddir ɗum Allah kono alana fa e hunde ko samkara ɗum e bonnir ɗum tan hay ɗum haɗito townintino e sifa ɗen golle bonnirɗe tan jasina e fima ittamo ko wayagal e maɗa a adana Allah kan yo taw ko penale information ji ɗon ɗa e sakude ɗi ko waddidirgol yimɓe ko jalkitugol yimɓe ko aybingol yimɓe andude ko a lambitoteɗe konko sakata ɗon fof fina an sinki ɗum hay ta heɓa geɓal maɗa ngal sinkiɗo heɓa geɓal muɗum ngal hay goto moɗon ɗuytantake ino jeeya eɗi neɗɗo walli notta fiyo o daɗu ka réseaux sociaux ji ya tongan hoorema woɗɗitoɗa haɗitoɗa ñowre e baddi waɗu ka programme ma a ño'ata goɗɗo konko windata saka ɗon fof eto kala ko tawi ko ñowre hara a waɗari sa windi bindol janngugol ha gayna est ce que ngol yiwa goɗɗo est ce que ngol aybina goɗɗo est ce que wona goɗɗo yennuɗa ɗo est ce que a ño'a ɗo goɗɗo est ce que a naata e ndimu goɗɗo sa tawi ɗum ɗon fof ala dara noon est ce que Allah no yahan est ce que ngol no yana ya wolu si tawi hi no newna est ce que heɓay baraji e ɗum heɓay moƴƴire ɗum si tawi ɗum ɗo fof no timmi saka si tawi goto en ɗo manki yaltu e muɗum haray ko mere ko bonnere tan ko hanɗa woɗɗitade hay no jeeya e ɗin ɗi hanɗe woɗɗitade fiyo en daɗu fiyo en hisu woɗɗitagol e jalkitigol yimɓe ɓen aybina ɓe aybinirgol goɗɗo sabu diina makko sinara taw ko feññingol gonga woni ko fandiɗa hamna yiwugol mo yani neɗɗo fino falji masalan e diina na ɗum hanɗa arde wenga ɗum jalkita ɗum sabota ɗum sinara taw bone o sakike ɗon haɗa ya ara haala ɗon na ella kono neɗɗo waɗi bone e diina oñiki e diina a hana wengude mo ɗon siko laaɓango mo reedu fa Allah noddu mo eto ha hendoɗamo ma hendoɗa wawɗo mo hendade halfina on ɗon golle ɗen e neɗɗo ko en laaɓamgol mo reedu koye wonu kadi e hoore sutura hare algol saka ɗon jama on aybiniraɓe ɗon dambe maɓɓe aybiniraɓe ɗon leñol maɓɓe iwdi maɓɓe aybiniraɓe ɗon alhaali ko Allah waɗi ɓe muɗum sabu kanko Allah ko o faandi faaɗiɗangol ɓe arsike masalan ma ɗum tagugol ɓe e none goo harano jarribori ɓe jarrabuye angal temmingol ɓe tagu mum e ko nantata e muɗum haray wallahi ɗum ɗon funa ko haani haray jalkitugol neɗɗo ɗum ko fasiga ko noon ko ñowre noon sa waɗi ɗum e ɓaawo makko ko yiwugol bo sabotamo sa waɗi ɗum e tawde makko ɗum ɗo fof ya andu ko a landitoteɗo yeeso Allah hay neɗɗankino yo andu wondema kala ko o saaki kala konngol ngol woluɗa kala ko publiuɗa no waruɗa ɗum wo ha ɗum iwi e maɗa hewti jama on ka yaasi woni koye journal wal winduɗa woni koye réseaux sociaux waɗɗa woni koye document winduɗa publiuɗa no waruɗa andu ɗum ko a landitoteɗo ɗum yeeso Allah yo taw kala konngol wongol nder ɗon heɗa eɓɓi jababu e muɗum yeeso Allah ko fi hon ɗum wolannoɗa musidɓe tedduɓe
renen ɓende men ɗen renen karambi meɗen électronique yiɗin ko ɗum woni ɗiɗi windirten ka réseaux sociaux e rentoɗen e kala ko tawi hino luutodiri e neɗɗan kaku woni ko téléma e lorrugol jama on en général woni ko lorrugol pay koy woni ko lorrugol sonnaɓe ɓen e neɗɗo on yo eto o wona ñentinteɗo labaɗo ka jikku makko e taw jama on ndaara an ko honno wonirɗa e réseaux sociaux hara ɓe data e ka page ma ɓe defilamo ɓe ndaara ko honɗum façon piiji hon ɗi wolata façon piiji hon ɗi sakata tawa ɓe ƴetta e ma exemple ɓe janga ɗon e ma ɓe saka sifa ko sakata kom ɓe wola sifa ko wolata kom ko ɗum woni waya eto wona ñentinirgal labangal ka jikku maɗa e ka needi maɗa sabu ande wonde man laɗo maki sallah sallam ko woni julɗo ko on tawɗo julɓe ɓen hino hisi hino daɗi e bone ɗengal makko ngal e bone jungo makko hon اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام وأنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والفساق والأشرار يا أرحم الراحمين اللهم احفظ لنا أمننا وديننا ووحدتنا ومن أراد بنا سوءا أو مكرا اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة رب اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين لك مخبتين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا واهد قلوبنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك صلاحا في ذرياتنا رب اجعلهم صالحين مصلحين رب اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين واحفظهم وإيانا من جميع الفتن والشرور والمنكرات ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.